Hallo Harshen, Micha Steelen Shaw, and in the use of Jist of Gisla Burstel. Hami naam alle nog ag Salma Rostic, en draasta Janu en Cursa TV. Agus, wel, ha opad acum di Janu leshin, ach, ha tar unje acum en draasta, agus ha mi geri rutgen Janu. Agus va mi coit men gursen teich, agus, wel, va kein acum se va bukse kul, acum sa loft, agus charo hai idvi an hin, jidach amsa vukse, jidach son chorus, barach Jich blian am I smungen, va mi cleichne va mi amsa vunskol ach charo mi maid, agus jidach skud me. A mi cleich gefib cayu, agus an ushal, agus am I amsa Holland bain li, agus ra mi came in the kjall, so ha is a gemid tar push, just rut machine tar arang, vi mi klar shaw hula la, agus jidach na rutan hami gianu na triplet na hachian suas, agus rutan machine nach bi mi jidach koi tid line videos is rutan machine agus bi fine big and teich ko carachin is rutan machine is FaceTime agus jidach messages rutan machine agus dochus ke Canadian barn and si gianu no set jigala horses like jidach show.